sakoi mai tai jing je yang ngakpa kari haidu nu khangdeba ma yauri ba ngarang nan mayam gi release o ma manipur mutat ya roi kaina bener ka tawra release chat pado adu nu mitu da adu gi release du gi maram da post thagat pa video thagalak pa photo thagalak pa discussion gi post thagalak pa da gi ti adu nu mitu nu pam da nu pi ani luhong do re haibra nu pi ani chele haibra adu gi post ma viral ore na adu gi post da thagat na ba madu nu masing yam hele ba film gi dialogue ka lok to kana video ka to na memes ka sem kok se oi bi ne ba sajai jam am thadu ga madu da kok thadai nai ba madu thadai ba kok thada tu na lai ba ki da thadai da kyam pani adu nu mitu de post do yo madu ko khada bai post na masing yam hele release padu dagi ngasi ju nupi lani dana ngasi nupi lan gi imai bel jingi wore post video gi thagalak pa dagi sina lai mi mai bra mayang ga chukna bagi video om thagalak tai bare chatai aduna masing ko soi hene ba adui maram da mo memes ka seba khine ba aduna masing soi hene ba adoi hangning gi je nupa aduna nupi ani luhong dore mo yana bai wera bai ka dor bai adu nupa nupi ani luhong gi lan je loira bra ba madu discussion to ido adu solution pura ga lan loira bra ba leba ki jigwari film solution pura ka dra ba oi phari adung to sina lai mem chukna ba ko na ba to do madu warak pam thoe ba adu mama ampa na warak ta ba kai le kai na warak mi ne ba leba gon ma ka mu ne ba leba to yo le re adu ma gi video do warak ko mo ta video do ne share sum to ga di ma zu mai tai ni na mi je thi do je kana no koi mai tai ga ta ne ba adu sharak ku di warak pino me am le wara a lo re lo ra ku ki no pi ok ta bi ma mai ya ga du ta ya da ta video me am ba re lo re du moi ku ki ma sin ta ga kom ti yaw ro moi loi manung do warak mo ni adu ga koi ma sin ga ta ni ba re lo ji akoi di akoi na dum ba re lo hele re ok ta video ko warak ka re na adu ma ho da si dei ko ta le ba cha ma nei ba me am ju oktabi jinga kai dawri kamai dawri as kamai sem dok pa ya de ko kam thadei oktabi jinga kai kai dawri ge habi pot ta oina thawai yawe ba adri oktabi jinga taw thabak to hena thawai yawe ba adu sem dok sa dok adu sem bai na li me le ba adu le me khanduk saru pudi leba ki bokan kalaga nongoi ka pa katana lan ka pa katana leba ki lan thing na banati tawai ba me am le adu ko khada ne li me ha mi da kitang khanji ko ade ngarang na han darobin na sa ba yen kana sa thong ko pa da uthu noi na du tawada taw leba ko phina du tawada taw leba taw adu na pa adu na ai pa sa re adu kari wore me ma na ka jam pa tu nongai tu kan pham le me tu kan pham mi ma di nong pa tu sumi do au sa rang mani adu kun nga ko jing ji au sa da bra robot la ba kun nga ko jing ji gi da tara ba leba se adu gum ba pot da na ko ke thadar oi ba okta bi jing na kai dawri gi ade kitang post thi ba adu da share taw ma ko ka da media ju mi na war taw le akoi di lore sai attitude le ma kai wori gi moi kari wori gi ram bai du kari wori gi mba du kari wori gi wa lo de taw nan le kari ya tu ngang di